mwanya zegie siasa na kinya zaraza kwithira za kitu affect. Karibu sana uro tutegerete kire TV ya Meru TV turi moko kuma studio cia Meru FM 96.4 lakini murimi nkurikane kwa twika no kuthangikane thangari no kuthangikaniria kire majani jaku kana kaoa kana kinya kimera gyaku Glycel 480SL kuma kwa Elgon Kenya ni ndawe kwithirwa ugira nayo muthikiria no kethira imera bia kubiri kurabite guchumburaniria ethira nandi ugitandukenerera kwina gononto ndaweje ni kuonekana kithimi kia mililita 200 mililita 500 lita imwe na kinya lita 5 withirwo ningi ugitumira Glycel 480SL kuma kwa Elgon Kenya kenda ningi kimera gyaku gikura gite utangwa ni iria. Kethega sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Meru TV, karibu sana kiri round yire mubango jwa chancha mukana rukiro na arua tutharimi sana kwithirwa turi na MCA wa karaya wa Nkuene bwana Nick, karibu sana, thank you very much no tupokona kanya kwa na watu na arua. Asante sana Meru mugeni onbeta wa Nick Mburugu former councillor former MCA Nkuene want nende na Abue TV na Awero na radio na arua. Serikali iko imara kabisa, serikali ya mama iko sawa. Yes. Agwere nikete sawa. Ete sawa nonto. Mama atakutaniria ngwe na MCS. Yes. Mama atena mubunge kinyomo muthatara. Mama akwambiria ndwa kithumba. Bakwambiria ndwa na mporo wa buri ura twathana cenwe muthateri wawe. So hii serikali iko imara namna gani? Serikali itena kinya CECs bakwana mbere ndienda kumenya gukwiri nyatene Musa joki are athina muno kuitana Vaisrael Misiri mwanka biama biaringwa nyamwathani arukia mana na antu bara batathika nara muthia kwage athina muno kinya Musa kubakinya gi promised land. Mama noe wijite guchenja Kenya yonthe. Really? Mama noe muntora wijite guchenja na kuthithia change tigintu mucheva. Onda atonyere kansra 1997. Igitare utware yako mucharo ngiri mugwanja na magana mugwanja. Na yo yanyu memeri etandatu ni mweju urite. Ndiendo kwira batwe nguge kansra yale gutonya assembly kwa raia Meru kuthithia sheria. Nambe chira kansera eja kwa cha wondi ewe udhuri chiare ngiri befte icho na chiare kwenja njiraki na inyate ugwa wenjaga I tractor ya chakanjo ya county council chenjaga kongo ge eto eri gwita parliament ukariria area chienu ukariria mathoko jenu ukariria njira chienu na wareria krako council na staff ewe baka implement by then dotarinya ministers na bati ngugieto twetaga assembly utugwita ngugieto eri kuthithia sheria bati kwere mweto etira twathithia makosa muchara jo kura yagwatika muchara jo te kuonora twambiria gwita thokone gwita kuona ina mbechi kurira benchmarking tweta kugutega tugatonya thokone tukareia twingwa thitho kwenkugo tuthithetie kamite mbechiu tweta igeta assembly tukamenya thoko eji ibiri kuona ngiri 10 kana 20 ntukwe thoko tugeta mitungu tugeta keria tugeta kirua na oni ndi umworo thiurukite na ari ya thoko ne yu to an extent ile mweto etokethera muntu erigwa ena ja mitungu muntu ejete amukebe yo moyo munga ona yu akite agwendia nande mukebe yo chiringi 20 no rero are ore 10 so itweta gutega tukona umante ya mwaja tumbika ukiga but tuthiria nande county government inejire na mantu yangi mwanya na jara by then tutare na antu bagwitwa sub county administrators nukiga ba to are na no to ina administrator better whether in administrator south imenti administrator north imenti lakini batare na njira yetu ino nandi nunto nandi ikwathurani to nandi bare oba revenue bare oba ngavenge correction ba environment eke every sub county okay wana no wata bionde
nande batije ijo makosa ya twathithirie gwita thokone mwanka tha ithirika ine streamline nejukirie irathura muntu gwitwo MCA ukorwa 200,000 bathe twara wa 7,700 na MCA erwa ethire neshima yawe atiomba gwita thokone atiomba gwita stage uteno abiri gwita kuria atiomba jukia mpengo atakutheka muntu nuntu ute ngugichiawe MCA ngugiewe ibiri gwita assembly na kazi ngine agete every Tuesday wene Tuesday the inyanya Wednesday rokire nogoro na the inyanya na Thursday ageta the inyanya wingi agatendi committee MCA atena rutha rwa kwithira agita ngugira ward administrator arita ward administrator arungamirite area re MCA arungamirite it's okay Nick mbere tukinya nau ndikuria atiri serikali mama na atiri mara atikutaniria ngui na andumbe barabathuri atitaniritie ngui na atikutaniria ngui na antu barabangi bathuri na kura iri mara atia nande ateregete ono yirwe kareke ora kareke augero chuka augera kaja wakara gonka kaga kuja njoki engina njoki mudo njoki ene ngombe kara gonkia ne theka kwa maguru na ndejire theka buruka ja wakara gonka nukigwa ugo gokwende MCA foswa kokara na ngavana ngavana etere bathithia muchemani Mombasa na one usheria kuga bethere bareo na becemanagia na ngavana umaja neta Mombasa na beto hoteli na bara no na baria nukigwa lakini jabaririe jonde jaremere nunto bo point yembere yari wondi fund point yejere yari wondi fund yeithatu yari wondi fund bare manono beja naja baugi bakwenda omona gavana abera gutethina beta bauga bembisi ndugwera gwirigweta ndugwenge bauga bembisi ndugwera ara ete assembly agaite speech ewe governor speech nio auga dream erenio na mibango erenio bwana Nick ntiko myekithi wo kwaria uma kana MCAs bo kwaria uma no ntubaru atiri Mombasa batariri na governor manto ya ward fund actually re baba ati kwaria governor berere na raka no ntunari no muchemani ruine ra COG yu muchemani yo COG baikwe ya Meru kwatwika MCA wo kumbo kinjila governor batamuona baba ati kumuona so ntukwira yari ya governor kwa address assembly nirona robo maru kire no ntunawe kinyena areto badikira and then muchemani yura governor etikire MCAs bare aweta so ntikumya wona MCAs ba nure ko kwaria ndendo kwira atiri mbere ma we condition with awenyo eteingwe me mbere ma governor atakuruka nyobichi atare akwamberia ngugi na icho kumwa condition manto ja mwe utieja mtu condition mapema ndo best inyoke thei mwari ukugambia utemwetagia mwana mbere embere nye gwiga umwera mbochi arekienda tukarania nukigwa mbere mawamba kumugambia bukamenyaniria bukamenya family chiao bukamenya na achiari inyoke thote mugurite akigia mwana akamenyoka murega ina agaikia mwana nukigwa akamenya kwenu na ndi baba bo bakaraja muntu akwenda gwikira mwana bonene Kisumu utije ni nyakumenyana the fasting day nukigwa inyoke tho mwendete atia kwi manto ya mweje next to impossible wajaire kankwire gintu gigwitwa ward fund gite sheria ne Kenya na bokwirwa na nyamanto yauka karugono ruru bwiri kuthira kuma nande tha inya ntindiri ira egachuru kana era mwanganthia kana na bwa nkubo na ara bwa mitungo kana nkwene nije gutegintu gitako ward fund nundo control on budget naugere na naugere it's not possible kwitha twena gintu igwitwa ward fund na kawira kejo mikira kathekwa ire thithagua ora wona bwichetha mubira friendly match ndene ntura henu nukiwa jote uchindano ndera bwena friendly match utekyo buchindana ira nukiwa na ndeka wira
kiraito mbechire aja MCA abanenkaira friendly match nukiwa na nio baba bakwenda kuja bachetha na kawira friendly match na kawira none friendly match eje ne kuumiza demwe mwaba riunwa maguru inya batione ora bomba kuri niki MCA thero ina role ya representation ukuga ward ni kwithira kwina ward admin na sub county admin representation yeje kire MCA kugate nande ankwire ku represent mwananchi nande ankwire ndio mburia kiuria na witana ya wananchi kyo MCA nara nturene thina ile akaigwa kwawe amenye njere thuki gwitane narua kana amenye itho kwenkobwe kwenda kioro ategwiri gwito bichi ngavana kuga hafai ategwiri gwita kwarinya na minister concern hafai that's illegal abatu yeta MC abwiri rokera kathamba gekira suti ageta assembly ageta manto yau akaria parliament really yes na kera speaker menya ijo manto bote gwitanwa onde nanto beje gwitana inya muntu mweja kubaitana aka mwera Mr Speaker sir I'm so and so from Kwene want nukuwa na indi presented na ndenda thai gukwira as we are here today thoko nkubu itegwiteka kioro ikiujuriga gigwitanjira nukiuga yeu bakandibeti bakarerio mwaka umaonge akaria speaker eba controller demuthia ya point nukiuga ikajukia kaandikirwa ke kirio bichi ngavana ki minister concern na igachoka igatuma gi committee minister uretha manto yo ya kurema akiaja guchokia biuri ariku lakini yakaandika na yeta ya no tendi kwa ngavana kwa ukangu gigeteritwe mbatie kurukie gitare abaejene minister au eta we committee concern uganuragia committee chiai MCA baethiria committee iche gweta gwitango gichiao cha kubanganagia assembly ndendo kuuria narua isheria iriko ithithagwa kuma mwaka mweri ombere mwaka December uthe sheria MCA kuoneka inyobi chiangavana etete kumbegi no itsirigo nukiuga na nio kwenda kuuria atiri you mean MCA ati batikinya wita kwaraniria na CC ya kwera mbakira barabara kana ti are jawi makosa nukiuga abiri gweta kumuona obichi te utesheria ekuga uangwitane na agwa nguingi ya ajumbe bari MCAs na MPs I believe ni lobbying kakinya kwethro eteka tibene ku lobby for projects so rira ngeta kwarariria na CC ambitete ku lobby ndimwira atiri bakira kada warabaka na tafadhali wangwitane na arua jai manto yaja thithagwa jatetekiritwe nukiuga jau jakaya no mona kwaya na jau jakaya jamware ochukuru na muthako ochukuru kwendana na kwetha bagitanagia jau jare o mesheria jathitha gwiriga so kwenda kuonania kinya ndoa irio gategateka MCs na governor ngugi kiendelea no ote ndo etebwiri kwethereo ibagwiri kwiganwa kauga tukwiganwa na gwa tukumania na auga te mani usiano bwiri kwera bore no ndo ga kwiganwa inya ja tutumba kwari ima so ibagwiri kwetha MCA baka respecting governor lakini bakamuhondi hostage na thayo kethira MCA bagwita bakanyia thina ichiao kinya governor bomba kwetha bakiara na iria no always ikwethera kubwirira antu bakwaraniria ima inya sukuru nake muritwa mwarimu na muhura batiga kwendi bakaraba menene no so ndiroria training ya nyamuritore athikira nomba kuthoma niki wewe ya outsider kire manto ya yonthe urona thina ineri KMCAs kana ke governor nande thina yejete na MCA bakwenda intombere mbere ma MCA bate beja bagitagia ward fund na kirage kondigaria ya majority na ariku na thire athithia budget rere athira mawira na thithiria budget ya ward 10 million
nio mawira atigira athithia Empowered. bathithia 450 no to 145 million yachoka gwe special ward gwatene na Isiolo Muthara. Muthara yachoka inya ya wa 10 million ina nange bakwenda mbeche ingi nyingi na ni ile ko inge bagwetia na wena areku nukuigwa na chie budgetine na ndio renda kunengero wana acho gwaku kaumira campaign na ntuko ya campaign yo gumo renda onengerwa mbecha bwa nengererwe rere athira na igita rere athira ote wondi fund kinyara mwananchi na ndenda kuba task kethe ibagwetikia ibakwenda kawira banengera wondi fund project yuba athitherie mianke 5 erathira mbasa riu baejanire ichi andiko maratachi nenkero wananchi na ikyo kwenda nyaka wera athithia kenda nuntu batire turare re project ira kwaleta wira tubiri kuthithia si IDP batue turandu bataita tugere batue tukuraga na ntu kwewiti na tugatutithithia tuga mbere tuthithia itore project irare ongoing kena tumenya kunenganire injero tugo tumbo twera tu no ti project ire ko tukwenda no te tu ire tani ire ko ira wari ate na dispensation injero ni thirikari injero no inyere injero no mwanka project ire ratha gwa thikira cia ICD kiraka kwa kie complete kie the injera kwiro eka thithwa itikethe twethe njira chieri ichiekeri magoto no teo njira tekirwa itarara na magoto irerwa ni ikeri magoto ya milioni 5 nukiuga na ndengo geuka wera ne akurega ngosi project bamwe bareta bakogito gwaka dispensary ya milioni 6 bagaka turum twere twa milioni 1 mbeche inge engineer barabariku na minister na MCA bakagwatana bakarambe na ndio iyo ni othinerereo na manto ya inyara atwari kwigitara munya ire apena so ndiruri atiri mushimwa kawira mibango we kurita ngwe kari atia okay ya kwithwa bombere kabisa atena flagship projects number 2 atena atekwa allocatera award untubureke kana development ire award kedre kiona so ntenda kuelewa atiri kiri miaka 5 ya Governor Kawira Mwangaza ri ngwichi yake kethru ikiritwa atia kutina flagship projects ningoira Governor wa wonbo ambikira itene for example Asla awire bo ambikira itene nkaburenkera billion 50 o mwaka si Asla toka ndam chianona tokareta irrigation Kawira atena view kiri flagship atena yo mberema flagship Kawira randa isi yake ni world fund ya milioni ya narimu award na ndio we angwitane na adwa agatumere yu then everyone ibye botije athetumera milioni igana atende ne wondi ne atetumera wondi na cibitari ngana mberema ikiure ngo no menya gwiginto gwo kwari botije wondi yandikite anto bangana tugeja na ino dimenti anto baraba karibia mai anto baraba andiki baba andiki bangana menyarira ku agatumia milioni igana ena cibitari ena rutero agriculture nukuyugwa ena ntere nyinge muno charity ngugi mathoko baandiki na ate atutumira anto baba geta bakare wa bonde uthugani wa wondi tumaya come on odino ni kitu choke na kiri ati kwenda tocha biashara ni kitu choke twendere na mbere na rwarie ru inya *812*972# gwikira Korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega wa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. inya *812*972# gwikira Korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku
Ladies and gentlemen, may I have your attention please? kuma guciara kwa kenge kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungo ni untubwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njera chionde nande no wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untubwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Kalemi nkwele ntekwitha I respect every woman including honorable Bishop Kawira Mwangaza nikolomba gete in our society kwanza Meru yetu Meru na ukigwata le mwendu nkima aoneka twika ni asukuma ake throughout ni bendete nkima muno na igasenselwe na kasamaki Tenia na tojani aga iti nkomuketha kethera nkomugwate uketha na kang'ombe kanini ale lokele au ndaukile gutema thara na mburi ngamugwatie rimwe tukari nukele tukwaragia na wau agwethe mwagi kama na kama kali mugaria kamburi ngamugwatira kuguru akama aruta gikombe umukuru anyunya karia kamburi atega kule bururu na mapema mubango jo muri micero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kunze twa kuthomithia mantu jara ja Meru jore bi indrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit nteringa kawandi kuno ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compare ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonde muyuthi no itengo gikwe muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndande nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totiga kuga ote ngugeire ondandi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona ndiona na mirimo ndiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga tukara kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwethero ya kariata tigirire nyombe ya guru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina ije twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa yanda gwemo karana kethagwa ikanyitwa anda watuta thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke ya mwisho kome ngokwera ndeke ya mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke ya mwisho murungu ngariro murombete no eka uma ariko ugakurukirwa ndene Weru TV kiri mubango jo muri micharuruku kiri muranuri wagurwa no batikuthwe wina freedom eku tibwega gukara utifiri na mwendo wa nonto nande piurite kabwa akara gukaranagia no utiumba gutege yani utiumba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kuthwa ati ku respectete mwire gwe ethiro nyimo ari ukuga nagwe ati uga nagwe kairi kwa ukira kirio katwire akuru beto ibatige kuga nari boundaries kana mianka ndene anja ogwe we muthoni na muthoni no nthoni o yuchira chigwatu kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kuigukera muciari athore kwena batukana tukiarairie matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku mwite turieto turemba kuigwa wa mwita akaigwa na akenete untu bubu bakutuma ukainyeria mwana mwanka ketho akiebaebanira mwana ugobuga tananya we muciari no bati utega ukona kethei mwana umwari agukura
mwana omwari na kwenda gutumira twinto twa tutumairo mwana omwari na agoti muguraira twarece matutara kwamba gwita buchikia mbere ukiona ya kuchiendithia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngurano neri i understanding iriku mwanya abatikethirwa enayo mama ugetikiria gutonya ndene ya ngurano utije kethira nkoro yaku niendete muntu ugwega marriage ikumaneria nontu ningi utina wogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko na nyonto chia ng'ombe ku. Now what you need to do ni wamberio kama akamauta ya makai jarene chia ku idhia alafu amberio kama as simple as that. Rahisi sana. You're good to kama go. ABC. Mambo rahisi sana. Itigirete dakika mirongo iri na ijiri muthikiria shumba kwithiro ikironga matha ithatu. Uko wai? Leo leo kuna shida. I need a committee. I need a special committee to sit down. Tena mheshimiwa Nick Mburugu ari MCA wa Gwene Ward na tukiariria thirikari ya county ya Meru. So now mheshimiwa, what will it take uchokanĩria ngwatanĩro atika MCAs ayumbe bwa bunge nene senator na governor Kawira Mwangaza? Bearing in mind ni kimirandi ni ambirite kwithirwa kia withdrawn ja World Bank rumazi tinira jenera ndongikire projects cha county Meru mwanka ngwatanĩro ije, so mwananchi no kaumia naku gwi condition itie jano me ababu bote kuri ora mbechi gakinyira mwananchi borori ora mbechi kagairwa assembly mwananchi agembe cha bara bakiga na but mbechi tikakuditite mkwena ya MCAs menya onde aria na gwenda councilor and MCA me agwatoka wa so ugora rio to kamberia kwaria mantu amatanite ora tumba kwariria no ikarimi county so naweka ora ta matanite baba na muntu ara na experience no uragua egita reto yanda arikira to ariku nabiga MCA MCA bamwe batongere buruku kwa broker Rionde kuthangikia governor munya atura kuthangikwa michemani gatura slopes gatura gatimene tukambiria gwikagua nara akuenya bo Masai Mara nukiigwa nuntu bwantu condition ira bagwikira kienda bakurukia budget kienda bathithirwa mwanka gwatuika mbecha iriga wa within assembly uthembe chigo kinya mwananchi project chejikagairwo MCA yana ndio te MCA nyomote na company yewe baba athira barara ya company mbere ma company chia ikaya wangu ikana chia rongina kana chia tanongina nukiuga project ire birkwethere 5 million ka bathithia gintu gia 2 million kana 1 million kikyo Kawira aregene akyo Kawira ugiete kwa tuika gakengwa endi arungamie umene wariuga atina thina kana maybe no kwenda kuya contract iwe bikera atumba kuya nuntu oversight ire na MCA birio karia Kawira aja kuthithia project ya milioni 10 amithithia milioni 2 no biri go expose na nde MCA bakagwata na Kawira akaija ambe abakwatanirite na mpaka nondombe igatura nyombe riku nondombe riri mpaka kwa ntore ya nyama ite fresh ire kana giento kiego kiungia nyama tutegwata na gwa turija nyama na turija into baja kimuntojo na Kawira no naregete bagwatanira na oni utrongo support antu bagwatanira babwiri ogwatane akingugi MCA na ngugi ewe as MCA nukiuga manto ago supervise Kawira nukiuga na go supervise ngugi na guikagia thina cia mwananchi assembly nande MCA anto ikia thina cia mwananchi assembly ariwa tugwatane Kawira kenda baba ona mbe MCA na kwenda kuona mbecha
MC ati ung'aniro ngiri magana jaire ya kurewa arenda jara yajukie achoke awe contract achoke Mburugu contract nukiga kawere MCO wora obiri gwita ngoge cia ward I ward administrator na sub county administrator ogwana ndero nto butinda kwaria na batinda kweja kwenu re barabwera ngoge ward administrator niriko barabwera ngoge ward administrator niriko indi tio memba bwie botu bwetinda kwariria MCA kabote kwariria ward administrator bwigwa na bongo yao imbi bandike bote kuga babuto era batengoge so ngoge ward admin imbi ngoge ya ward administrator no abuyeri kwetaka project gotaka project na kuhakikisha project cia governor iko implemented kethe kirazi gwakwa no abuyeri gweta gotaka na akandika report nukiuga kiathira ki inspector akethera akiaja na report na manto jana antu bako aigwa na antu manto jana antu bakuraramikira akanenkaira governor ngoge MCA tekunenkaira governor manto gwitane ngoge MCA ikorenkera speaker manto so governor wa MCA speaker nukiigwa tegwa bagaita ngugi abwiri gweta agikosoaga ngugi abwiri gwetha agikosoaga agikosoaga mama na agikosoaga thirikari ketha manto akuthithia ate bwikira batigete bakurukia budget bo kirasi ya kweka 1.2 million bakona gete worth MCA abwiri gweta assembly Nick nontono savete councillor na MCA kwina mendekithia jari parliament ja CDF ikuruka ward fund kurukwe na account executive ya thurano na assembly kutwike mbeche chi assembly keja direct na kinya ward fund no support manto jo bechi chi athuranirwe assembly bateona mbecha kuma mwana na wisi ya governor chija through the executive no ba chija direct chia itiringana iro nyake ja through executive itiringana iro lakini na ndeba lunga na kia kire MCA na gitiringa lakini lazima kiringe executive mbere through the CC wa finance na ndire no kwenda eja direct assembly na nde ibiri kwethe igitonya direct utino babwiri kumania nukiuga na mbecha na chio ketha kwi ward fund ikeja MCA ate bwiri kwethera reo ward fund ibiri kweja ikethe na auditor membe chiba gweti ote auditor nukiuga accountant nukiuga secretary antu bara babiri kuandikwa bichi MCA kenda mbe achathirika ichijo ni nyingi mono but MCAs bakenda auditor wambi na bechi itibo ba control directly bendo control baba thire gitara kirito bara moereria ba control it's not like bechi ira kuma accounting etio bechi still project ni allocation ya project naenda kwera manto ya mwembora gende na experience but bechi ira ora ira akara ibwana kairo what fund munya atatu nenkaira ngwero aho ciakaraga kwiu ndiambe achieja uro tumaira 20 million MCA no uga I contractor ko gaita ngugi kwawe na iba baeja na ngugi yes kwa ura bathithagia bakona mbecha beta batega jana ja area chetu cha majani MCA kwinjira ire kuthithia KTD riu ni itara munya akata kauga ne akathithia ni gitara kira itotera munya nukiuga akauga nkathithia njira eje ya kilomita 4 njira yo KTD director no agekira magoto MCA ya kare wayo Nick, which is the truth on to speaker Ayubu on record akiuge by 25 million, right? Na ne taramunya kebya na babu ni chaja ni roe itaja no nkwene nukiuga kebya chaja no itaja nkwene kwa munya na ande na gwiri ko gwatwa akareta atigale ni amunya kiara na kanena na tareta nkwene Mera mwabara baba MCs baraba savre gitare ya munya mato they on record bamba kiwa kuna ward fund 25 million bange bakawotio so we get nije na tabakuga niora ona tomurome agiukiro rukire agatiga mwekuru 500 kana ngiri atarania akogi monenkaira ngiri 20 omweri nukiuga si ni ukweli dikera na ndi project oje ikawera akurita kawera the other day arejere nkwene aranenkanire 11 million nukiuga na ndemenya ije uicho bagotara anenkera rimbaka wa
direct money cash. Okay, hii budget cia bangiri anyway kwithira kinengero ari mibakawa. Ine gati na thene nya kethe cia bangiri na mbanje tie tu ni one ekiraito. Dikira na ne bangi imbi botetera. Endete ambethire kabate gwetera no ekiraito ethira boneka were kethe kariate. Mbitigire gucokia nyuma kanini mheshimiwa. Watwira admin what admin no about kwithirwa aita kuona murandi jura akandika report. So now you know woni ukiwa undiriona yaka executive no yekethira ikisio oversight ire yongwa. No ntokia kwithirwa what admin athuri ni muritingwe wa governor, right? What admin ni muritingwe wa governor. So kia kwithirwa no eta kuona murandi jura yure kwateana no wokandika report, then that means mtu yuno kwa si oversight ya ogore MCA tagutaka naandika ari mchokeria of course no tuno bati kwithwa kibwithi oversight MCA te muitingo ke ngwite no bati kwithwa kibwithi oversight rieto honorable nte umenya thanu kumenyo ari kuga honorable tere weta kwithwa MCA ati oversight ngwire ritini gavana ngwe kethira rimbi MCA ageta atege akio te report yete ta andika report ya wagaikiria speaker assembly dikera na committee na ka report ye committee mbunge ai admin committee nyo ikeja kwa oversight eta uga kiraske yaki te ward aiki assembly ya tomoge committee ni ikeja kwa oversight committee te MCAs yes that is what I was asking teriori atire okay ya kwithirwa ngweje yokine editine ne governor ikeya kuoliwa ni what that mean then ngwe ya MCA ikethirwa rembi ndikware necessarily MCA omwe wa wandieu kinya committee kana kinya bunge one admin no will kwetha site ine na agitanagia project MCA abukari jora ona mukoro Meru irio biarwa biakwa methene kana nukiwa irio amba kuria na thangu irio bierwa yakabite kwera so nukiwa ate weta so MCA tere mwanga ngwe thoke eritwe thoke ri wendete uwe ngwe ni ratiro thoka yakone kerito muthuku na totaga na akaugete bui anto baba kamwera batienda gachera turakairwa ri jenge yakirwa na gwetu nukiwa akaugete gwakwa bwega MCA ageta atege atitha kwa governor ageta assembly na utikio bakwaraniria na governor kana anto ba governor nukiwa kiatha na kwenda betwa speaker bariria mbunge eto moge committee irio na ndi ura agetwa ge committee minister concerned nukiwa ero babwe borakirenja borakandaga za substandard na toriuge rungame ya tonyithwa assembly karerwa ngachangia na anto baondi monya bachangi te wondi ekuo gachangia buthithagia manto bora amwe bojonde yarethere ijaburi yarethere ijegembe yarethere ijatigania inyoke thikirasi gigwakwa ingoge yanu bwinde tengo ge MC umwe bwarairia bwinde na bwandita maini bwinde nerema ondare chairman implementation ngokwera me used to go to ndadioroka kunde nukiwa yes babwiri gweta kuona that project you know no ndare munya bagurete turegwa tumwe tunini tujau na ikogetete kubanda ingi ndaira to yauto muito iga gwinya Anthony tu wote gotigana munya wow so wajibwa wenda atako basa oni wa boria mwesh at some point okay akwithira ngui ikarito na muritire you if you asked me no nkwire it is a wrong way of working no ndo I believe MCA na governor ni babati kwithira but in terms na kwithira kwina goodwill kutanira ngwe no ndo for example okay akwithira ni kirasta woka kya ECD wouldn't ya MCA you know gichungu kiwo temto we na wither na monopoly ya mathwani temto wither waachia nete ki mathwani so what we do is tutanirie ngwe turi amo kwethira kirasi kiwokwa mbiye nkwire you know dirona kirasi kiki bati wokwa uno ntu woni ni bumete wa teta parliament yo kogena ino tomi ogwe kokwenda ngavana itanguge na njirete bui ogwe ka MCA areta assembly kwira speaker akanywa menya ogwe kuma to kwaria ore ari ora bakaiganu abakara ya hoteli bakara interview tu no kiuga ore ndo ore MCA ba to thiria buru no kiuga not really atenda ndiriwatere mwe sheria yuga atia ndiriwatere mheshimiwa sheria ryo lakini kwina kintu kita wa goodwill kuritaniria ngwe for the benefit ya mwananchi mwananchi uthekio benefit au nandiki athano kwaria
kia kwenda mwananchi a benefit kawira nete kire secretary bete bagaite mirandi MCA no nete parliament agaite ngugi Tutirimane na rangu ya ngoka tuirane kuri atire Ruto aretinda na MP bangana yoro na arari na muchemani yo cabinet indi tiko cabinet indi tiko minister bawe kabare kare bare the other day na arena muchemani yo RPG ba Kenya Kwanza bau nandi baba gwitikire na bakwiringa nthi bakwenda kumenya untu nukiga ukara kwiringa nthi utikio wona nukiga yes ndiye ndo kwira baba kabakathika na gavana no abathikire nukiga wira gwambita mwana na ngwita baba ngambita baba ngwita mwana ukara gwita no nukiga utikio gitania kombere nya ugwetha yo kauma gitio kengata abagu ogitero muda Adi. Abana kwira. Nyoko to kware. Wata niwe gatamutano na kwara mukuru na. Atadireria.